rapi banget di mari. Aduh. Buseng dah, punya ade bontot dicari susah bener, ngayak mulu. Buseng dia di sini, gua cariin lu, hilang-hilangan lu asal habis maghrib. Iya, emang apa sih bang? Emang apa sih bang? Lu dicariin lu, orang suruh silat lu, kerjaan lu ngayap mulu, kagak pukul lagu. Lagian siapa yang ngayap mulu sih? Orang mah melestariin budaya Betawi no, biar positif. Iya, abangnya kerjanya ngopi mulu di balai. Lu bilangin ngelawannya lu, mintuan lu. Mata lu belum pernah kelilipan beling ya? Idi, emang abang pernah? Lah kagak, emang gua udah lumping. Udah poni abang mah. Gua bilangin sama tuan nyautin aja lu. Kalau kagak nyaut dikata budak. Wah, susah ngomong sama orang yang ijazahnya air. Abang no ijazahnya daun saga. Untung ada gua lu. Oh bukan gua raup lu. Ngapa? Nyangkut lagi. Emang gua urap di raup. Kepala lu nih kayak gandas turi. Tuh.